biyag ti tao. Ala, mangan kayo lang. Tadaw ti sagana. Dakol ababaw iti pinartimay. Tay agbalor iti 15,000 ababaw iti napartay. Iso nga idwalyaw ti mangan. Way! Danggayan na kami nga grambak. Ta profesionala inti ka kaiso ng anak may. Ay na, sigurado ang mga rugay inti panagasinso ti biyag may kakabsat. Babaan ka ni Robert nga anak may. Marinaw, mapankan ijay kusina. Katulungam ni Berting ijay. Katsi ka na. Amo mamadama ti panagsaok. Disturbon na. Tila taltalang gutang ang mga minin. Ala, mapankan ijay kusina. Ay di nakman papanawin lita. Di sikat ti mapanijay no kayat maw. Apa nga nawaan na kaya. Kit awan may tidakas nga ibagbaga. Kababain nga rod. Ibagadan tuman analastugkan. Ay awan bibiyang ka. Nga orean niya ti sawin na kanyak. Basta siya naragsakak. Tadi adalan ti anak ta. Adan mangyaon ka na ta iti kinarigat ti panagbiag. Lukas ta, nakastrag ka ni ti trabaho manakaw. Uwin tatang, mangrugi ako nga agtrabaho, inton bigat. Aya, ay na, Robert anak ko aya. Sika talagan ti mangyaon ka na kami iti kinarigat ti panagbiag. Ay na, mapadasan mi bitlangan ti agbiag ananamay anak ko. Tatang, Nay, di ka pala mga asawa, Robert ah. Tanay, adu pa'y tinasken abayadam ka na kami adadakkel maw. Laglagi pa, nagitirigat mikin ka, hindi agad adal ka pailang. Ananusan mi ti main inita ni jay talaw. Tapno dala pangalaan mi ti pagbayad mo, iti pagadalan yaw. uwin tatang, amok day ta. Ken malagi mo tay rabrabe yan napanak imutang iti kabangibang a barangay. Adandani akpay natinag iti rangtay. Gapo iti kinasipngit na. Uwin tatang, malagip ko. Laglagi po maamin na kita. Wan! Ado ari girigat may. Tapno makaturpos ka lang. Iso nga ita. Na namin mimutang tiyag na may. Taramanan mimutibungan ti ado a sakripisyo mikin ka. Uwin tatang, di kay madanagan. Tatalaga kas tatikayat ko mapasamak. Utang ko ti amin kada kayo. Isu asubadak ti adu a sakripisyo kanyak nganak yo. Rumbeng ayamat ti kasta nga ingkay bagbaga iti anak talakay. Palpalagi paklang yanak ta. Taba ka makalipat. Ket mga sawa dagaws. Kat no mga asawa di baybay aham no kasta ti pakaragsakan na. Di pala nakasubsubad ka na ta, mga sawan. Mga aladagosay ni ti pakanin na. Kasano talangan nga yadadakkel na. Subadan na tamit ah. Marino, pagrebengan ta ti mang paadal ken ni Robert nga anak ta. Sana rumbeng nga singiran ta ti pinagadal na. Rumbeng nga yamot ti kasta. No adamaited na, pagyamanan ta. Ngam no awan, saan ta apilitan? Ay, saan ang mabalin na di na ta ikan iti kwarta? Apay, no saan agapo ka na ta? Nakaadal nga raw? Alaman? Marino, Panunutin na matyado arigrigat ta idiya. Suruan na ta agsubad. Tapagribengan na day ta, kas anak. sana kasta ti kaya? No saan ken ka? Wen, kanyak, lita. Di kagbalin na kontrabida. No di mo kaya tagurang ka. Nagsweldo ako nanang. At iti sweldo ko. In kayo gumatang ka ni tatang iti kayat yo agatangan. Taikakmat ni tatang. Ay na, itad mo sa mo tami na sweldo mo nanak ko. Saan mangibati kay ti kwartam. Uwin nanang, adda. Idulin mo kit di daytan. Agibang ko kay ti kwartam. Anya dyan ang agaw, Robert? Nagswildungan. Uwin tatang. Ay, At iti para kada kayo. Nan, yawat mo adagusain. Tada nakasagana agatangan. ay, idulin mo day ta para kanya kanak ko. Ibang kom. Tapno adda ti para iti masakbayam to. Ay na, di ka kitalaan, Lita. Agin-agin ka pailaan. Enjoyin ta ti agbiag na namay. Tabakit kinlakaitan. Naimbagit ti anak ta, taubing pay. Ado pa'y atawan ti panagbiag na dito'y lubong. Ngamdatangay, bakit kinlakaitan? Manula atawan ti panagbiag ta dito'y rabaw ti daga.
Uwin mo't ngamin, nanang. Ipapasyo ti aginjoy. Saan da ka pa kadanagan? Taos to ti ko na ni tatang. Ubingak pa nanang. Ado pa ti gundaway ko nga gurnong para iti masakbayak. Basta da kayo kinitatang ti priority kita. Gatangin nyo amin na kayat yo, nanang. Robert, insan, gumatang ka mamutitilako ka sapatos. Nagpipintas na gitilakok. Adto ti brochure. Mangkita ka ta baka da magustuhan. Ay, saanin insan nila. Adapay mo ito'y sapatos ko. Kan awan kwarta nga igatang ko, insan. Anya? Di ka pa nagsweldo ay insan? Nagsweldo ako na, inted ko kadananang kantatang ko. Na, intin mo amin. Wan, nangibati kahit allowance ko. Anya? Ay, sapay day tan sapay latay sigo da sapatos mo insan. Nabaybayagan day ta sapatos mo. Sa nabali ayin santa, natibkar pa'y mait. Ado pa'y atawin ti abutin na dayto eh. Manghala ka mo't iti kasinukat na ure may salaang. Saanin insan? Inton maminsanan. Nagmurang materef tayon, bakay? Sukatan tayon. Anya, apay asukatam ka mayat paylaan. Nagmurang nga ruday. Uray punasam, sana may kat ti muring na. Kun basit ya ref. May mayat lang no dakkel ti ref. Tadano ti may karga. Pangalaam ko mga ruditi gatang mungay. Kutya anak ta. Umadani man ti sweldunan. Kakaisuna dakkel ti sweldo na iti trabaho na. Marino, saan ta nga ipanamnama amin ken ni Robert ti kasapulan dito balay. Kan mabalin pa'y Jeref, urayan tayo amadadaal asa tayo sukatan. Kaanon to pa'y ngay amadadaal. Namureng nga ruday. Nagalas ti buya na. Ay, di ka lamasya ni dya anak ta. Kanayon pa yan nga overtime. Awan maururnong natala ang matadagos ti sweldo na. Wuna, tamo na ti responsibilidad na kadata dadakkel na. Ay, Imbes kaya niya maragsakan ka, takas kin ni Robert yung nagbaling anak ta. Nanakam, naparabor, saan nga imot, kin amu na ta panunutay na naganak na. Ay, nasakit ti sikit ko Ne, apay nga itatang. Nabannog siguro. Naktangan na nagparaspas si italon, hindi kalman. Ay, awanay. Lumakay da taon. Adon, ti marikrik na ka nasakit, anak ko. Agin na kayo ngamin tatang. Ay, dahi tangarod mo ti pampanunutay, anak ko. Uray ta, adda ka mo tayo namang tulong ka na kamay. Kitwan mo tatang. Siya akong trabaho para itipagbiag tayo. Iso nga ginana kayon. Ala, ananusan na kami anak ko. Uray ta, bakit kinlakay kami ni ti inam. So magmamanulangan at awain ti panagbiag may dito lubaw. Iso ano adakid dawon may, ipaay mo, wine. Tapno maramanan mi may, ti saan mi anaramramanan, iti kalabais. Uwan tata, talaga ada kayo ti priority iti biyag. So badak ti adwa sakripisyo yo kanya. Iso nga ginana kayon. Tasyak matin ti agtrabaho para kada kayo kaninanang. Marino lakay. Apay abinaybayaan mo't tenji talon. Di ka mo't nagbuno-bunan. Saaday, kasjaynan, tamakabannog mo tiyag trabaho. Lakay na taon, bakit? Anya, napigsa ka pa'y mo't. Awam mo't sakit mo. Mayat kit di ata exercise mo na jay. Ay, saaday, makabannog. Pag inanata mo din panawin mo tayo, tapno nanaman ta tirigat ta ng papaadal iti anak ta. Kakaisuna nga dan trabaho na. Agad, alangan nga ipanamnama ta amin kankwa na nagiti kasapulan ta. Isumot tinag ko na, nga iso ti makamo iti pagbiag tayaw. Saan ta kanon nga agtrabaho? Aginanatan. Ay kat siyempre, mabain la siguro kan ka iso akas ti imbagaan na. Ay, basta. Aginanata mo tayo. Ulita, sumagmamanulangan at awain ti panagbiag ta. Iso asakbaya matay ta. Nanamon ta pa'y mutiag na maya. Tapno mapadasan ta mo nagiti santa na padpadasan ni day. Adtoy nanang, tatang, inggatangan kayo ti saggay sa kayo a cellphone. Touchscreen a cellphone na kita. Ay na, ay nagmayatay. Mapadasak mo't lang ang tag cellphone iti kastoy, anak kao.
Ay, Uwi na, tatang. Kaya't ko apadasin nyo amin asaan nyo anapadpadasan. ay na. Gimatang ka pahilaang. Kat adamat cellphone mikan ni tatang mo. Anya mo di cellphone tangay. Saanin nga usot tikas niyay. Di kipa na cellphone. Pangusaran ta ko maitikas ta cellphone ngay. Kadata mutla dito'y balay. Kit usarin ta pagpicture no ada papapananta. Anya pa'y ti kayat yung agatangag, inton sumarunong agsildo tatang, nanang. No siyak, awan. Agurnong kakit di iti kwartam. Ta pangasawam to. Sa anak pa ang mga asawa, nanang. Tay pamaysak pa'y atensyon ko kada kayo kan ni tatang. Kabayatan na si bibiyag kayo pa'y laeng. No siya, tay dakkel man na TV anak ko. Tay kaslari daw, ti kadakkel na. Ay na. Nangina day jay lakay. Sige tatang, ikarigatak to agatangan. No kasapulan ang mga alak iti hulugan, mga laak. Tapno maipaay ko laang ti kalkalikaguman nyo. Ay, agyaman na anak ko, Ay, Nabayag ngamin nga rapaap ko ti maadan iti dakkel a TV kay. Jay kaslari daw. Sige tatang, mapatgan tikid daw yo. Ken generator ko anak ko. Tanay, pasaray ag brown out dito lugar tayaw. Ket kasapulan ti generator dito balay. Sige tatang, ngam unain tayo pa'y agatangan ti TV Sumarunon to ti generator. insan, gumatang ka na itilakok. Nanayunan tilakok. Sapatos, bado kan dumapay. Adto ti brochure. Mangkita kan iti bado kan sapatos mo. Sige insan, ikitaan man nga rod dananang kan tatang. Akat si kangay. Mangkita ka mo tanay ti usaram. Saanan insan? Para kadananang kan tatang langin ti katangag. Ay na insan, gumatang ka mo't iti kagawaam. Pasig mo't adaan ti kan angkel ti katanga maun. Gumatang ka mo't iti parakan ka Saanan insan? Sana balikan nyak tao bingak pa'y. Ngam dananang kan tatang, kit addan idadda. Kit ti kayat ko. Sakbay matay da, maipaay ko amin na kayat da. Nang runa ka ni tatang. Diyak kayat apaayan da nyaman na kidawon na kanyak, insan. Kasano ngay, Miles? Ada kadimot lanamnamakin ka? Alam ko naman na mabait ka, Robert. Saan ang narigat nga ayaten ti kaskan ka? Iso na aklunan ka. Nahulog na ang loob ko sa iyo. Mahal din kita, Robert. Agyaman ak, Miles. Ay ayatin ka. Ikarik adikan to'y suksukat iti ore asino. Si kalaang ti babaya nakarik naak iti nagpaido mga ayat. I love you. I love you too, Robert. Kaya't kayam mo kadag iti dadakkel ko, Miles. No, okay lang kin ka. O sige, gusto ko, Robert. Amo, Miles, balasang ko. Ubing ka pa'y. Makasarak kanto pa iti adayaw, anasaysayaat, ngam ti anak may. Pasensya ka na, ngam saan mi pa'y ngamin akayat na makinubya, ken mga sawa ti anak may. Ta ubing pa'y mo't ni Robert. May mayat mo't laeng no ipapas na pa'y ti agbaraw. Kasta mo't kin ka. Ipapas mo pa'y may ti agbalasang, Miles. Tapno ma-enjoy mo. Kasaritak tumot laeng ti anak may. Ibagak tagsi na kayo pa'y laeng. Saan pa'y laaday taas sa asawa ti pampanunutin niyaw. Ta ubing kayo pa'y. Ipamaysayo ki diti agtrabaho. Tapno makaurnong kayaw. Iswala dingitag, ngam di mi pa'y kayat na makinubya ti anak may. Kutsapay ko mangrik na ka iti dayta na ibaga. No kasta insan, pimanawan ni Miles? Uwin insan? Ay katsurutam ay tinapanan na. No talaga mo't napatag genobiam kan ka, surutam. Ay wam. Kaya't nalatag pa'y ayo day jay. Tanasakitan kat nga rod itimbagan niya angkal kan kwa na. Saanan insan? Nasakit man ti panangisinan kanyak tinubyak. Aklonag insan? Ay kat ilaban mo tayan ayat yu Saanan insan? Tadyak kaya't agumura ni tatang kanyak? Anya,
Ay sus, narigat mo't ano na ang kalatan ti awawatam. Panunutam mo ti bagim insan. Saan insan? Ano saklatan ti kastoy? Basta maipaay ko amin na pagragsakan na nanang kintatang. Anay. Oh, Ay, apay nga gigamam ti barukong mo. agsakit nga rod manan insan. Kaslag kupit ti panagangas ko. Anya? Ay sus, agpa-check up ka na insan. Saan insan? Gagangay la siguro da ito eh. Taimbati nakit nga rodin tinubyak. Ay na, idi pa lang ay bagbagam ti kasta kanya kinsan. Nabayagan day ta marikrik nam, sana ya. Sagpaminsan magkidi insan. Sana ka na yun. Okay ak lang insan. Gagangay lang da ito eh. Apay, di ka maasya ni dya anak ta. Kanayo nun analiday. Manipod pinagsinam ida itinubya na. Makailiwliwag tumot lang May mayat mo't lang, no ipapas na pa nga umuna ti agbaraw. Tapno ma-enjoy na. Kasano ko mama-enjoy na, kat balay trabaho matlat ayan na. Dandan hindi mo pa'y palubusan nga galiwak sa iti anak ta. Kan ti kunam kide, di mo kaya ta mga asawa ni Robert. Tamabutang ka, amay sardang ti panangtad na kan kay ti kwarta. Ay na, sumanao ka. Sa nabali tanong na taytan, timutin bagbagi na ti panunutin na. Tawan tanton, asuportaran na. Nanang, agsagana kayo. Tagpasyar kayo kan ni tatang. Ha? Sa dinaw? Da kayo, no sa dino ti kayat yo papanan. Kaya't kanu ngamin ni tatang tagpasyar. Isungay kan kayo iti kwartayo kan ni tatang. Tamapan kayo iti sa dino man akayat yo papanan. Ay nasaanan? Gastos laang dayta. Kahit adamot gastusin nyo, nanang. Kas iti kanayon nga ibaga ni tatang. Sakbay ang matay kayo. Mapadasan nyo kung matisaan nyo ang napadpadasan iti kalabas. Ay na, saan nga amin nga ibaga ti amam katong palam? Para lang iti pagragsakan na ti pampanunutin na. Basta ti kayat ko, agragsak kayo, nanang. Amin asaan nyo ang napadpadasan. Masapol ang mapadasan nyo itan. Kabayatan na si bibiyag kayo, pay. Katuray mo't sika, anak ko. Adumot, dagiti saan mo ang napadpadasan a kinanamay. Tadimakkel ka mga rod amarigrikat, anak ko. Di da kon panunutin, nanang. Sana bali. Taadon to pa'y tigundaway ko amang padas kadagita. Ubingak nga adayo ngamda kayo, nanang. Iso adidak pa kadanagan. Igatangan nakman iti motor kaw, nakaw. Ay, automatic. Tapno nalakala nga pagsurwa. Ha? Kit uwin tatang. Ngam tay hulugan ti alaeg. Tawan pa'y pangkas ko. Sige, okay lang, nakaw. Pasensya ka na. Siya akong ti paggasgasto sama na. Kaya't kung kami napapadasan mo tiya da motor na. Kutsi ko ma, nanginan sa ti kutsay. Isu ang motor langay. Awan problema, tatang. Basta pakaragsakan nyo. Nakasagana ang mga ipaay. Gapot ta ipatpatag kayo. Mangantayon, isardeng mo pa'y latimang punas di ta motor mo, lakay. Itay pa'y lapong punasam na ita. Manganan, tay nakmutriingan di anaktan. Ay da, di mo disturboin. Tanapuyatan na nag-overtime idirabay. Bayam amaturaw. Riingag, tamangan pa'y. Ituloy nan tumanan ti maturog no madamdama taday op namit ita. Mala, ingka nga rodringan ay. Taumaya ka. Robert, anak, agriing kan, aldawan. Mangan ka pa'y anak ko. Ituloy mo to ti matu. Robert? Apay akastoy. Kaslasan nga gang angas to anak ko. Robert. Diyos ko. Robert! Robert! Marino! Marino, may ka! Ti anak ta! Sahanan nga gang angas! Apay! Ni Robert, saan mo tingagangas? Ha? Robert! Ay, mabit lang.
Inak mga yabi ti pangiluganan tayo tiyan akta. Tayo taray tayo di ospital. Robert, anak ko pangasip tagbiag ka. Robert! Awanan lita. Saan na na-espal ti biyag ti anak ta. Robert, anak ko! Nakasingsingpot ka. Lumapayan at ay ka. Anak ko! Robert, anak ko. Pagkawanan na ko ba? Yakpulos din ang lama. Naumuno na kabut kaya mamatay. Nakabay ang nanakal ba? Bilat ka mami nakitaw ko ka. Naman yan. Naumuno na kabut kaya mamatay. Nakabay. Anak ko, makawanan na ko ba? Makon-konsensya kita, anak ko! Nakakaasit ti anak ka, Marino. Nagsakit ka, nagrigat nga aklunan. Taimbes nga iso kumanto ti mangitabon ka na dadakal na. Saan tabaliktad matan? Ipatpatag na kaunay, Robert, anak ko. Kadagyaman kami. Hindi kinaimbang nga impapakay mo ka na kami. Robert, patpatkan kaunay, anak ko. Ba't ganyan ka matunay, anak ko? Ba't pakawanan na ko ba? Nga pwede pa nang-upobleg ang kinikaitikal na ba? Pagkawanan na, anak ko! Biyag ti tao. Ay, anyamat tan. Kamaliman ang tinaramid kon. Imprint ko pa'y matngarudan. Oh, Jessa, agpupudot ka manan. Apay? Kamaliman ang tinaramid ko. Naiprint ko pa'y matngarudan. Nagadumot dagita kinumalmon. Wana ta kamalimat nga rood. Nikit di mo iwara dita flooring friend. Inka ikabil ije basuraan. Ay na, dinakman matmandaran si kami ka. Trabaho ti janitor ti mangpidot kadagita. Ha? Anyat serbi ti janitor ang masuswelduan di ti kumpanya tayo ngay. No saan nga agdalos? Trabaho na dayta. Anya lataramidan nan ngay no saan nga agdalos? Agtugtugaw kit din ngagmalmalam. Ha? Nagswerten ngay? Hoy! Danilo! Umay ka man! Apay ka di, Ma'am Jess, ha? Ada ka di paaramid mo? Natural nga da! Iso nga ron ngay nayaban ka. Anya day, Jay, Ma'am? Dalusam dagiti warak dito eh. Nung nakita mo't nga adun ti wara akit agdalus ka matan Uwan, Ma'am. Kan inawam tuman day tatasa nagkapyak. Ha? Oh, di kag mulagat. Apay, agreklamo ka? Di mo kaya ti may baon? Kasta nga rin ti trabahom dito eh. Sana ya? Apay, di mo kaya ti pay baon, Danilo? Saan man, Ma'am? Kayat ko. Nakamisuot ka pa'y mat nga ron. Ah, Umisam ka man mat, no kasta may baon ka? Di ka grupang at kasta? sana ka nakarupangait, Ma'am. Sana ka nakarupangat, ma'am. Ulbot. Ala, magtrabaho kan. Tada pa iparamid ko na madamdama.
Ala, saanin apas sa titrabahong daytar aramidam, Danilo? Ayos lang, Ma'am Mika. Basit mo't lang ito ipapainaw ni Ma'am Jessa. Ay na, aglablabas at talagang day a babae. Ay, paspasensya am latan tigayim ko, Wan? Uwan, Ma'am Mika. Di nakpakadanagan. Nairwama ko iti ugali ni Ma'am Jessa. Pudno agayim ko ni Jessa. Ngamjak kayat ti panang trato na kanka. Ay na, di nakpakadanagan, Ma'am Mika. Awan problema kanya kunakmat. Naimbaglakit din ta nasingpat ka. Ayun gayam, birthday inton bigat. Di ka nagbalan, Wan? Ah? Agsasangot tayon to amangan iti opisina. Datayo amin nga empleyado dito Ah? Advance happy birthday, Ma'am Mika. Agyaman nak, Danilo. Oy, Danilo. Di ka manan makakauna ang mga lalay ti kanum dita na. Ha? Paunaan na kami pa, sakbeasi ka, nawatam. Uwan, Ma'am Jessa. Nagdakkel pa'y mataplatong. Bandihadon sapay daytan. Ha? Ala, agpaigid ka pa lang. Maudi kang aggaoy, ti kanam. Oo, Danilo. Apay nga adda ka di tarwar ti opisina ngay. Umay ka makisango ang mga dita kusina ti opisina, Okay lang, Ma'am Mika. Na-press-press ko dito, Ruar. Uray, tadamot tugaw kan lamisan dito Ingka nga rod na yun ang takanam, Di kagbabain, Danilo. Husto dito yun, Ma'am. Nabsuga kon. Agyaman nak, Ma'am. Mabiit na ang tayalaan ka iti Diyos kan cake mo, ha? Ay na. Saanan, Ma'am. Siya kon. Nakababain mo't kan ka. Basta orayan nak dita. Amok amabain ka. Iso nga orayan nak, Danilo. Oh, nalpas ka na nga, Danilo. Uwan, Ma'am. Agad, anya pa lang arod tararamidam dito ngay. Dalusamon na tilamisaan. Inawa mo dagiti rumba nga mainawan. No kasta, nalpas kay amin ng anangan, Ma'am? Itay pay Kanjay na bate, di mo manan balkutanan. Kalubam, tamirindaan no alas 3. Uwan, Ma'am. Ala, agunay kan. Tulungan kan nga aginaw kadagiti inusar tayo a plato, Danilo. Ala, saanan, Ma'am Mika? Siya kon. Basta tulungan ka, takaasi ka mat. Ay, agan-anos ka, Wan. Tani, din samot agsublin tay sigod a janitress tayo dito Sikan tinapasubo ang mga aramid kadagiti trabaho na dito opisina. Nalakala trabaho dahi ta, Ma'am. Angam, damag ko asaan sa kanong agsubli ni Manang pasing asigod a janitress. Ang mga nupod no ti damag, aga po itigayim ko ani Jessa. Iso adinan kaya't nagtrabaho dito Jackman mo, Ma'am. Ay, unay mat nga minan day agayim ko. Naimbag man, tanasingpat ka, Ma'am Mika. Saan ka suplada? Saan ko nga ugali ti kasta, Danilo? Taawan karbangak amang suplada iti padak a tao. Nangruna no kaskan kakasingpat. Oh, Danilo. Wali sa maamin ti sirok ti lamisana. Diyak kaya ti makakita iti uray basit latapok. Uwan, Ma'am. Anya day jay? Ada na bagsit? Maangot mo, Mika? Ha? Awan man. Ada! Agat ngiwat kan agat saka. Kan agat bukas na nadigdigos. Anya? Hoy, Danilo! Nagdigos kay tagsapang ano saan? Nagdigos ang, Ma'am. Nagdigos ka saan ka siguro nag-shampoo kan nag-conditioner? Jessa, anya ka kadi. Di mo kumamat pabainan ni Danilo. Kaasim man. Kadagpay sumat! Sakla makaangot itinangdon. Nagdaday ta ang janitor dito pisina. Ala, agawam tagwalis. Tarumwar ka dito yan. Di ka nasama nga nagtututbras ka nagsuksukat iti medyas mo. Jessa. Ala, rumwar ka, Danilo! Sa bali mo't ngagpaisunti angot to'y medyas ko. Ay, nabasamot ngamin tayo doa pa'y medyas ko. Ay, saan mo't ngamin ang naging init. Danilo, ako!
Apay nga, ang utam na tayo no sarmo amigas mo. Ha? Awan, Lola. Kunak kami no mabalin pa'y. Ang saan samat ten. May nayag mo tayo tantalabak na magaanan niya'y dua amigas mo. Ha? Kasano na magaan? Kat awan mo't init iti duwang aldaw. At tumanudo mo't ten. Ken awan mo't spinner tayo. Ay ka, tinsuor ko iti dalikan Anya? Ay sus, di pa ikit agat asukon tayo medyas ko, Lola. May mayatan tayo agat asok, ngam tayo agat saka. Sa bagay mo't kitya, Lola. Nagsildo ka, gumatang ka iti medyas mo, wag. Saanan, Lola? Adamat ti talo pagsusublatag a medyas. Mabalinin day jay. Masapol ngamin nga agurno nga. Tapno maka-eskwela, Lola. Ay na, nakasingsingpot ka talaga, Danilo. Nanakam ka, baraw. Manmano, tikaskan ka po. Iso naragsaka, takaskan ka tinagbalin nga po ko. Kat pasensya kan wan, tasan ka kabala na pagadalan iti kolehiyo. Amo mo't ti kinarigat ti panagbiagta. Natay mo't nga minanday dinanang mo. Naimbagi di si bibiyag pa iti inama. Takanayon iti panagpawit na iti kwarta man ipo da brown. Ngam nasapa mo tapin musay. Uwin nga rod, Lola. Pinanawan na kayo lang arudan tiya, ma'am. Natay pa'y lada gusti inaman. Kaasi ka mo, tapok. Talaga akas ta ti biyag, Lola. Iso pasensya ka na. Tasan ka mapagadal. Awan problema iti dayta, Lola. Maawatak. Iso nga ron nga gururno nga. Tapno adda aramatak nga giskwela. Iso pasensya kay pay lang, ha? No sagpaminsanak pay la makagatang iti karni asidain tayo, wain? Ay na, sana parikot dayta. Tawan matlat hilig ko iti karkarne. Nagaduti mula ta natin itarubayan. San mo ta makaumadagi jaya sidsidan? Kan nasustansya pay. Sa bagay mo't kidya, Lola. Iso na pigsakay lat na. Tapasig anat natin kan prutas ti kan kaninyo. Siyempre iso baybay ang pay laday ta karkarne. Basta danatang ayusan. Oy, Danilo. Ingka man mangidadang iti danom tagkape Ita ka din, Ma'am Jessa? Kat kanong arod into numayatawan? Ha? Damagang pay laang mat. Adda ko mapay aramidak, Ma'am. Una ang nga ramidan ti bagbagak. Nagadupay la palusot mo. Masadutak di mo pay lang arod ko na. Tay pulong kan ka ni boss. Sige nga rod. Aramida kung ti bagbagam, Ma'am. Ala, aganos ka, tanya ngay kat babaunan ka matlaang dito opisina. Isong aganos ka, Danilo. Ala, kasano da ito yan? Maluglugin sa kanun to'y kumpanya, Jessa. Agbawas dan samot kanu iti empleyado. Nasyak, awan rin ba nga pagdanagap? Tamo ka di nakikatan ni boss. Ha? Da kayo siguro at ikatanda. Jessa. Iso sorry kayo langan, no bilang langan, Mika. No kasta, pudno ang maluglugin ti kumpanya, honey. Wen, honey. Iso kapilitan nga agbawas kami iti tauhan mi. Sana bale, tamok mo ta di nakikatan, honey. Talaga, mabalin na yamet nga ikatag ti patpatgak nga asawa. Di mo man ibagbagad ay ta asawa. Tasan mo ta siyak ti asawa. Kabitnak lang ang ador. Sika ti asawa, Jessa. Gaputa sika ti ayayate. Sinaam nga rodon adya asawam. Tapno patsyak day ta nga ibang pagkam. Wen, dumteng to day tahani. Urayag lang ti umno apanawen. Talaga sinakton di asawak. Tadya kon ayayaten. Sikaitan ti ayayate, Jessa. Excuse me, sir. Ha? Ay, sorry, Hoy! Balasubas ka lalaki Talaga barbaryutik ka? Ape basta sumarkalatan dito opisina ni Sarador? Adi ka man lagtok-tok? Sorry, ma'am, sir.
Nakalukat man ngamin. Umayak ko maagwalis. Pumanaw ka din na! Inton madamdaman nga, walis ka! Uwan, ma'am. Awanan ba yung data ang janitor? Ala, bay-baya mo, honey. Ala, rumwar kan ti opisina. Kasanon, nakita ng tikinalailo ta. Ang mga nuy chismis na ta. Di ka madanagan. Tamaysa ni Danilo kadagiti maikat at trabahador ditoy. Nagkas ang adamag Danilo. Talagang agbawas dan iti empleyado. Kat may saak kadag iti maikat. Oray siya nga rod, Ma'am Mika. Ha? Nukas na. Pati si ka. Uwan, ma'am. Naimbag pa'y ni Jessa. Ta saan ang maikat? Malakas ngamin ka ni Sir ni Ma'am Jessa, ma'am. Ha? Pagkunaman. Ekwa, awan, ma'am. Lipatin mo tinaibagak. O, anya nga, Mika. Makipaglading itak, ha? May saka kadagiti maikat nga empleyado. Wan nga rin Jessa. Naimbag ka pa'y tagtalinaid ka lang ta dito Ay ka talaga kasta. Adag suswerte, adamat agmamalas. Kat da kayo na itang agmamalas. O sige, ako kusan nyo ginagamit yung pumanaw kayo. Ha? Una yun ti kasye adjar ni Jessa. Kasla maragsakan pa'y keti. Gapo itipan na kaikat tayon. Ala, Ma'am Mika. Awatan tayong tigasat tayo. Talaga siguro, asaan tayo para iti daytoy akumpanya. Naibag nga oras mo, kabsat. Mabalinti agdabang. Anya day chay, madam. Dito'y kaditi balay day di Marcelina Nome. Awun, Shakti nana. Apay ka day, madam. No kasta. Oh, agyaman na tanasarakak matla ang to'y balayo, kabsat. Siyak ni Lucinda. Ti ina day di Bert, anobyo day di Marcelina nga anak mo. Ay, kastaya. Ang aguray ka. Apay aday di ko nam. Anyat kayat mo asawan, madam. Nabayagan anatay day di Bert nga anak ko, kapsat. Ay, sobra ka kumapay, ma'am. Dito'y manunag di pagsaritaan ta. No kasta, da kayo ti lolak iti anak, lola. Huwag na po. Ay na, barukan na talaga. Kinapudno na, nabayagan asapsapulan ka, apo. Itala masarakan ka. Lola, Ay, una yan. Natay gaya man ti anak mo. Adi naman la nakita to'y apo ko. Wan, biglaan ti ipapatay na kapsat. Tana disgrasya itilukan. Ay, kasta gaya. Kat, kumusta ka, apo? Nakalpas ka ka din iti panagadal mo. saan lola? Ngamin, awan kwartang aramatak. Adamat basit nga urnong ko. Kat plano ko mati agenrol. Taura iji public school ti pag-eskwelaak. Iti private school ti pag-enrollam, apo. Tasyak ti makaamuamang paatal kan ka. Ha? Danilo! Ha? Mika? Itala nagkita tama na. Kumusta kan? Kastoy! Ay na, naayat unay ti Diyos. Tanaadda anak matlaang itinatalgad at trabaho. Kadakdakal ti saldok iti ayan ko ita. Ha? Ay kat, mayat nga rin no kasta, Ma'am Mika. Sika, kumusta kan? Intuloy ko tinag-eskwela. Kat graduating ako, Ma'am Mika. Oh, talaga? Wow! Itapay lang. Kablaawan kan, Danilo. Apay na ito ang kwarta, Ador. Pangrugi, tatmo di kayo ito agbali na nakakaasi kadang iti dua nga anak ta.
Anyan, kayat mo asawan. Ako naluktan ti asawa ti FB account ko. Kat naduktalan nan ti may papan ka data. Isungag sinatan. Tadyak kayat ti maibalod. Anya, di man ko namada kami kadagiti duwang anak ta ti pilyo. Awan laban ta. Ngamin. Saan ta nagkasar? Di asawa ti kasar ko. Ador, di na kumamat sinaan. Kasano kami langan kadagiti anak ta. Sapay nabayagan na naging kadagiti trabaho. Iso nga roon nga ikan ka iti kwarta. Tapno da pangrugyan nyo kadagiti anak ta. Naku na ti asawa apumanaw kami iti na ito alugar. Iso, sorry. No ti asawa ti pilyan, Jessa. Congratulations, Danilo Apo. Ay na, kablawan ka kapok. Nakalpas ka na iti panagadal mo. Agyaman ako na, Lola. Da kayo tinagbalin nga inspirasyon ko iti panagadal ko. Lola Lucinda, agyaman ako na iti tulong nyo kanyak. Intad ko lang ti saan ana ipaiday ti amam apagrebengan nakan ka, Apo. Iso adi ka agyam-yaman. Tapagrabengak ti mang tulong kan ka kas lolam. Agyaman ak, Lola. Ma'am, overage kayon. Agpatinggal iti 30 titawan ti alalag ng aplikante dito yung kumpanya. Ay, kasta ka di? Ang mo kayat mo ti agbalin a janitress. Mabalin, tawan janitress me ita. Panagkunak, mabalin ti tawan mo iti kinad janitress, ma'am. O sige. Kayat ko. Okay, ibatim nga rin ti contact number mo. Tawagan ta kanto, ma'am. Awan nga ti manager mi ita. Agyamanak, naawat ka dagos. Iso na lang ta janitress ti trabaho dito eh. Ang sa labanan, tinapatag adan trabaho. Madam, oh my God. Sumurid ka dito office ni sir. Okay, sir. Agyamanak. Good morning, sir. Ha? Good morning. Sumre ka, Ma'am Jessa. Danilo? Ay, Sir Danilo? Si kakaditi manager dito yung akumpanya. When, Ma'am Jessa? Ala, di na ako nawagan iti ma'am. Danilo. Sir Danilo. Jessa ko nam kumalatan. Si katirumbang nga awagak iti, sir. Pasensyakan. Ang Ma'am Jessa ngamin tinairuam ko nga awag king ka. Saan ako na, ma'am? Ngamin, nabayagan nga awan trabaho. Marigrigat ang kitan. Kat kasapulak ti trabaho. Kat pagyamanak nawatan da kas janitress ditoy. Sure. Kaya't ka tulungan. Tadamag ko, kaya't agmay-may sa kakano namang supsuporta kadagiti duwang anak mo. Uwan, sir. Ngamin, nabayagan na pinanawan na kami ti ama dagiti anak ko. Ni Sir Ador? Uwan. Kasi ka nga rod no kasta. Mana? Mangrugi ka nga rod na nagtrabaho, Jessa. At agkasangay nga empleyado ita. Iso nga ado ti taraon diti kusina. Uwan nga rod. Nagado ti sagana, sir. O sige, mangan kamot na. Agsasango tayo ang mga Jessa. Di kag babain. Maudi akton, sir. Umuna kayon. Di kag paudi. Makigiddan ka. Ala, umay ka. Bayat ti pandangan tayo. Yam amok pa yung umuna ni Jessa. Ti baro akadwa tayo. Ket kas iti kanayon kung ay baga kada kayo. Patas ko malang ti trato tayo iti tunggal may sa dito'y kumpanya. Awan ko ma ti idadaduma tayo. Nababaman, when no na nga to ti posisyon na. Nalawag ka di? Agyaman ako na ikan ka, Sir Danilo. Tay tilak city nararamid ko kan ka iti kalabas.
Kat napintas lat ta titratong kanyak. Pakawanan na kuma. Kaano lang idinang tedakan ka iti 2,000? Ngamita, dumawdawat ka manan piling. Amumat anapan kami iti anak ta iti ospital. Impa-check up ko tanabayagan ti uyak na. Anya? Check up lang, ngam nagastos mo amin ti 2,000? Gimatangak iti agas na dino. Kan maysa, gimatangak iti bagas, gaputa awanen maisaang. Numaminsan, amom kumamit ti aginot piling. Saan ano adda kwarta kat gastos ka gastos? Anya? Para mat iti anak ta tinaggastusak. Sa anak gastos iti awan ka kan na. Ay, panawanak man ditoy. Ang mga ano adda pumudot ti ulok. Nangag ko amin dagiti nagsaritaan nyo itay kanya Uncle Dino, nanang. Anya nga tanwag sardengak laangan nga agadal. Iti kasta, matulungan kayo nga agsapol para kadang iti kakabsat ko. Saan anak ko? Saan mong aramidan date na? Agadal ka kit di na imbag. Ngam, amok amarigrigatan kayo, nanang. Nang runa no maipapan iti kwarta. Oray siyak nga anak yo. Masakit anak mat gapo iti panagsasaon na Uncle Dino. Mangted nga agpaiso iti kwarta kada kayo. Ngam isidir na mat kalpasan ti mano nga aldaw. Ay, wan nga rod anak ko. Ang di ka madanagan. Kabailak tagtrabaho, tapno sa anak adumawat iti kwarta kin ni Uncle mo at ino. Kasano kumangay ang makatrabaho kayo. Kat adamot dagiti kakabsat kung awiran nyo, nanang. Mangsapulak iti agpalaba. Ano saklaangan ti makilaba, anak ko? Oh, apay kasta tilangam. Kaslad na parikot mo. Pampanunutak lang amin ni Nanang, Rodelia. Maasyanak unay kankwana. Anyat kayat mo asawan, Carla. Kanayon ngamin nga apaan ni Uncle Dino ti inak. Nang runan no maipapan iti kwarta. Anya? Kaya't kung tagsardeng iti panagadal ko. Tulungak kumalaangan ni Nanang ngam di namat kayat. Ay na, saan aday ti makagapo, tapno sumardeng kay ti panagadal mo. Sayang mati kinasirib mo no bilang. Ala, di ka agsardeng. Pangaasim, Carla. Ay, gayam, Carla. Naku na ni nanang ko. Adda ka no maangay nga audition iji barangay hall inton umay alawas. Kasta ka di? Wan, iso nga imbagakyan ko na, nga ilista na tinagan mo. Ha? Kabailam day jay, Carla. Ngamin, nalaing kang agkanta. Amom, 5,000 ti price no asino man ti mangabak. Kasta ka di? Wan, no kayat mo, umay ka iji balaing ton bigat. Iti kasta, makasaritam iti husto ni nanang ko. Addakan ko na ti listaan para iti audition iti singing contest. Nakasarita ko na Auntie Helen. Adda ka no 100 pesos a registration, Nanang. Kasta ka di anak ko. Ala, bayam ta siya kung timang bayad, apaman nga itad ni Mari Openg titangdan ko ang naglaba. Agyaman nak, Nanang. Jak mang namnama asyak ti mga bak. Ngam kayat ko apadasan. Gaputasan lang ni Rodelia agayim ko ti mga waawis kanyak. No di kat amin akaadalak, Nanang. Kasta ka di anak ko. Ay katun mangabak ka man kan saan. Okay laang, tinapatag kat pinadas mo. Wan, Nanang. Nangikuti sarita nyo itay ka ni Carla. Anya ti bagbaga na singing contest. Adula amin dayta. Ko lakay. Jay singing contest ije barangay hall. Anya? Ay na, jaklapat yan ang mga bakday dyan nga anak mo. Saan namat anam naman ti panangabak na? Ti kunana, padasan na laeng. Adula amin. Jay kwarta nga ibayad na iti registration. Igatang yulangan iti naimas asiday na pagsasangwan tayo. Tamabsog tayo pay.
Saan ko kat adawaten kan katiitad ko kan kwa na pagbayad na iti registration. Bukod ko a kwarta. Tangdan ko ang naglaba. Gaputa makilablabada kan, naglastaw kan nagsasaw. Ha! Ang mga matong paka, si kapiling. Anya? Apayakas takamatan. Awan matdakas nga aramidan ni Carla. Unay kandino. Dinaw, nasaya tay may ka dito'y balay. Agsarita taman di tinalapat. Anya ay day tananang. Nadamag ko tararamidam iti asawam. Apay akasta ka. Naulpit ka kadakwada. Nangrunakan ni Carla asyuman mo. Ah, Ipatag mo ko maida. Ay na, ipatag mo ni Carla kas iti panang ipatag mo kadagiti anak yu kan ni Pileng. kasano jak makaungat? Kat no ipilit damat ngamin amin na kayat da. Kas kumay ti panakisalip ni Carla iti singing contest iti barangay hall. Agad, anya kumatida kas iti dayta. Amudang awang kwarta. Saan mo't mabalin sumali tay latan nga awan ti bayadan? Para lang iti sangagasot, kastakan. Ay, basta. Jak kayat nga gastos iti awan kaasaskan na abanag, nanang. Ay na, Rodelia, nakaragaragsakak. Kasta akmat, Carla. Maragsakan para ken ka. Uri sana siyak tinangabak. At least, siyak ti second place. Una, sana bale. Adun to pa'y ti pakisalipam a singing contest. Katnam na maak, si Kanton ti ag-champion. Ay na, sapay lang ko mga rod. Ay, kinapudno na. Nasaw kanyak ta advisor tayong ada ka maangay a singing contest intun umay abulan iji ili. Kasta ka di, kat mapanta Kaduan ka ama pa nag-audition. Ay, agyaman ak unay ha. Gaputa da ka iti abay ko tunggal kasapulan ka, friend. Awan anyaman na. Aggayom ta. Nakasagana ak amang suportakan ka. Iti anyaman apakisalipam. Ala, agawid ta nga rodan. Sigurado maragsakan ni nanang ko nuyawat ko dayto yan nga bakak. Ay, agluto ako ma. Ngamawan mo't gayam maisaang. Anya, Amangan no adda kwartam dita. Paggatang lako maitibagas. awan kwarta. Nanang! Awan ka din bagas tayo. Carla, anak ko. Adto'y nanang, paggatang nyo iti bagas. Kan gumatang kayong mutin iti masapsapol iti balay. Ah, Ay, saan nagaputad na nga bakam dita, aglasto-lastog kan nga agsasawa, Ha? Ni, saan ko mat ngay palpalastog, uncle? Talaga nga itad ko dayti para kada kayo. Kada tayo amin. Diyak kaya't abukudan. basit lagatad dayta. Iso, saan mo nga ipalpalastog kanya, ka? Second place may gayam ni Carla itinaangay asinging contest dinaw. Ay, sayang. Di pa ila isumo tinag-champion. Jaklam mo na kita, tata. Anya! Ang mga not at dapat alumastog no iso tinangabak. Anya. Nay! Apay nga akastamon tintibagbagam iti suman mo, dinaw. Ay na, tata. Sipod pa'y. Talaga napulot ti darak iti dayjang ubing. Nagsaritaan mi ngamin idi ka ni Piling nga ijayan dalola na ti pagyanan na. Ang di namat kayat. Anya. Ay nadinaw. Makitak mo't ka nasayat dayjang ubing ken ka. Nagrespitaw. Apa kasta ka kang kwa na. Basta. Napulot ti darak ken kwa na. Carla, anak ko. Amok amasaksakitan ka iti panagsasaon ni uncle mo. Nanang, Agan-anos kalat ta, anak ko. uwan nanang, awan parikot iti dayta. Agyaman ako na yan ako. Ikarkararag tayo. Sapay la kumatadumtang to ti gundaway nga agbalbaliw kan makaamiris ni uncle mo. Uwan nanang. Uray niya uncle, ikarkararagak mo't nanang. Oh, anya ti planom, friend. Mapanta ka din ijay ili ita? Inton bigat langan. Adapay mo't naskan alagpasak nga aramidan ije balay. O sige, no day tati ko nam. Ngampang nga asim di mo ibagbaga iti ure asino ang mapanak agudisyon. Ha?
Secret talaang. Kaya't ko ngamin nga ilimad ka dananang. Apay ngay? Kaya't ko ngamin asurpresaan ida. Gaputa kaya't ko nga ipanagnag kadakwada akabailak nga aramidan daytoy. Nang runa ka na Uncle Dino. Aging ka ngamin ita. Kaslaawan latta pa nagtalak ni Uncle Dino iti kabailak. Kasta ka di? Wen, iso nga imbes ang maupayak. Day takit di ti mangkarit kanyak. Tapno ituloy ko ti panagkanta. Sa dino ti papanam si Kakarla. Nasa papay lang, nakapulas kan. Kwa. Unaw, ada kasi narak mo. Amangan mait, no adan kaayan ayat mo. Ha? Ala, awan mo ta, Uncle. Adala na patag amapan may asikaswan ni Ijay Ili. Iso amasapa kami. Tapno saan kami amalada. Hey, adula amin. Paggasgastusan la dayta. Ha? Saan ka na mapan? Sayang lang, ti pasahim. Mabit lang ha. Basaak man dahito nag-text kanya. O sige, ngamin, itay pa nga agkaratex kat madamati klase tayo. Ala! Karama na kadagiti nakapasa iti audition. Wow! Kasta ka di? Ay na, maragsakan paraken ka, friend. Diyos ko, agyaman ako, nay. Apay nga itakalaan, Carla. Kasla masansan ka na marabrab yan, ah. Uncle, Imbis na tumulong ka kuma dito'y balay. Saan, mate? Gaputa kanayon ka marabyan. Siguro, pudno ti atap ka, nga da boyfriend mo. ala, sana pud no dayta, Uncle. Kan awan madingar aramidak. Kan awan pa'y plano ka maki-boyfriend. Gaputa ti panagadal ko tininto narak, Uncle. Nasayat, no pudno dito nga ibagbagam. Adala mamuak ka saan ang nasayat nga aramidam, nay. Amangan no saan mo ang magustuhan, no siyak ti makapungtot. Panunutom ti gastos mikin ka. Saan lang aninanang mo ti gasgastos? Siyak ti adadang gasgastos, nga uray saan ka met aputot. Mawatam! Rodelia, kag nervyosa ka matan. Nagado ti tattao nga agbuy-buya. Ay na, saan ka nga nervyos? Amok akaba ilam date na. Go, Carla! Oh, si Kanti sumarunong ang kanta. Lalaing ma. Juan, para kada kayo amin dating aramidak. O ala, mapan ka nga rodan. Lalaingam. And the champion is... Contestant number 4! Carla Jane Kazi! Ay na, congratulations, friend! Sikat ti champion! Dayti siguro ti karagsakan nga daw para kanyak. Wan nga rod, ay na, proud ka talaga kan ka, friend. Saan ka man anangabak iji barangay idi fiesta? Si kamot ti champion dito'y ili. Juan nga rod, nakaragragsakak. Gaputa siyak tinapagasatan at champion iti singing contest. Sigurado ang maragsakan ni nanang mo, Carla. Nagdakkel ti price mo. Juan nga rod, sigurado ang maragsakan ni nanang ko. Ngam ni Uncle Dino. Ang mga nusan ang maragsakan day jay. Saan mo ang panunutin day jay? At dan tulatal daw ang maapresyar na ti aramidam. Nanapiling! Ni Tata Dino! Nadisgrasya! Intaray tayo sa ospital! Anya, sa dino nga ospital tinangitarayan dagan ko na. Anya nga mintinararamid mo. No amom kumaasaan mo nakabailan ti agawid. Inturog mo na ta kuma, naging gaamausawan ka. Anya nga ita. Imbag kumano saan na highway ti pagna. Bakit? Naimbaglaangan atay jay batog ti balay datatato nyo tinakadisgrasya Iso nakita na ka.
Anay, nagsakit sa kakanay ko. Ala, aganos ka. Agimbag kan tulat ta. Ay, kasano day tuyan dino. Awan na pulos kwarta ta ita. Bakit? No jay kwarta ko mga inyin inom mo. Kat inurnong mo. Di adda ko mamaaramat no kastoy nga emergency. Nanang! Uncle Dino! Ha, Carla anak ko. Nagdiretso akong dito ospital. Taimbaga ngamin dagiti kaarubang adda kayo dito eh. Wanta na disgrasya ni uncle mo. Gapo iti nalaos abartek na. Ha? Parikot ko nga rod no sa dino ti pangalaak iti pagbayad tayo. Nairanamot nga awanin apulos kwarta tayo. Di kay madanagan, nanang. Siya kundi makaamo iti kwarta pagbayad tayo dito ospital. Anya? Uncle Dino, nangaba ka kiti singing contest iti ili. Kat adtoy yawat ko tinapangabakak. Imbagla makatulong kada kayo. Agpaimbag kayo, uncle Kat sapay ko tasan kayo nga agbayag dito ospital. Carla, Uncle? amo ka na pa sa kitak tirik namin tinamin ano adaras. Awan pa nagtalag ko kadagiti kabayalam nga ramidan. Ang saan kalataan na upay. Ha? Pakawanin na ko, Carla. Amo ka naglablabesakan ka. Pagbababayak amin dagiti naramid ko asana na sayaat. Awan kanyak day jayan, uncle. Agyang anak unay kaputan na sayaat kalata kanyak. Itilaksid ti kinadakas ko. Ngagsyuman kan ka. Nalabit akas ti tinapasamak. Tapno makaamirisak. Ala, agpaimbag kayo kiti, uncle. Tapno makarwar kayo dito ospital. Saan tay kuma at agibasitan, ti kabailan ti may sa atao. Tamangan no isuntugayam ti makatulong kada tayo, inton agrigat tayo. Bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Naimbang nga orasyo gagayam. Itagundaway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Happy birthday, Leo. Thank you Catherine. Tiket ko. Dua talaga mang silibrar iti kasangay ko. Tapno mabukudan tati ka ni tuta. Ang imsak ba na? Yukor ko pa nga umunakan ka na ito'y sagot ko akwintas Ha? Ha? Ala, sagutan nak iti kwentas? Ala, baliktad mat, Leo. Syakit di ko matimang sagot kan ka, Kasi kakit nga rod niya ang kasangay. Sagay sa ta, Catherine. Ha? Pasensya kan, Leo, Awan mat ngamin trabaho. Uray kasano kumati ayat ko amang sagot kan ka. Awan pangalaak. Di mon problemahan day ta. Diyak kalikaguman ti regalong agtawad kan ka. Tinapatag kanyak. Kaya ti presensya kan ayat mo. I love you, Catherine. I love you too, Leo. Aday ta. Nayokor kong ti kwintas iti tengged mo. Ita, siyak mat timang yokor iti kwentas mo, Leo. Sige. Kuma. Agdanayan dati kinalailo tayo titong kalmay sa Catherine. Maipasigurado kan ka, dayta. Basta di ka agbaliw kanya. Ikarik. Sika lang ti umuna. Ken mauding ayat ko. Ay-ayatan ka, Catherine.
No kasta, nagbiyahe manan ni Leo, anak ko. Una nang, nagluwasan itay parbangon. Talaga nagagumod na dyan nobyo man niya. Kaya't ko aparakin ka. Agyaman ak no magustuhan nyo ni Leo para kanya, nanang. Anya tayan ti trabaho na dyan syudad. Agtrabaho iti cellphone repair shop, nanang. Dakkel ka no a shop da iti may sa amol. Anya tulagan nyo nga'y. Awan ka di pa'y plano yung agsimpa. Awan pa'y mat ibagbaga na may papan iti day ta, nanang. Mabainak mat nga agdamag. Isa nga urayik latan no kaano ti panangibaga na iti panagsimpamin, nanang. Boys, awanak itong bigat ha. Na kayo pala ti makaamo dito shop. Agsubliak matlang, iti kanikadong aldaw. Leo, umay ka man. Apa yang kadi, sir? Sika tipos ka ngagbantay dito shop kapayatan ti kawan ko ha. Uwan, sir. Agdala ka kunay kan ka. Amo kon ti kababalin kan ugalim. Isu sika ti pangital ka iti shop. Sige, sir. Di kag nanag. Jack bye-bye anti shop. Sa bagay, mabitak mo lakit di ti papanak. Agsubliak to adagos. Pasitla pa nagano sen. Makaurno nga kung iti pagkasaron mi ka ni Catherine. Sorpresa akto ni Catherine. Jack pala ibagbaga ti may papan iti kalay sa ita. Sorpresa akto no biyak. Ay, sa magmamanulangan na bulan, makaurno nga ko na. Ni Boss Peter. Hello, boss! Hello, Leo. Kumusta dita? Okay, mate. Adulat ta ti tao. Agananos ka, ha? Tayo ti panagsubli. Adatip mo kanya. Ay, sana yun, sir. Saan man? Basta dantuited ko atip mo. Okay, sige tagrubuatak matan. Agbiyahe ako nga gawin, Leo. Bye! Ay, bye, sir! Ay, awanan ti makunak iti boss ko. Talaga anasing pait. Ken saan anaimot? Oh, basit labanag day ta. Awatan. Saan, sir? Intrit dak lang arudan. Ikandak pala iti kwarta. Alakit din. Kasla di ka nairuam kanya. Awatan mo, tayo dulin mo. Sige, uminom ta. Ibusin ta, to'y ginatang ko asyat ta. Sir? Kastoy latan, ti aramid ta. Nawalpas ti trabaho. Siyat ti pagliwliwaan. Tagpadatamat nga awan asawa na. Uwan nga raw, sir. Ang mabay. Talagang awan plano yung mga asawa manan. Duwan atawin tinapalabas, manipod na tayo day di mga asawa yaw. Awan siguro, Leo. Awanan iti panunot ko na ita. Kaya may sa lakaya kon. At napay lang ata gusto mo't ka na tao ya. Saan kayo matalakay pa, sir? Ubing kayo pa iti tawon nyo 60. Kas kay lagtaw-tawan iti 40. Nataer kayo ngamin, sir. Iswa saan amadlaw a 60 yon. Dinakman pa sa blugan. Ang mga nun na yun naktitip mo, Leo. Asan man, sir? Agpaiso ti bagbagak. Malalawunan. Sir, mabit lang Ada umawawang iti cellphone ko. Sige, sumbata madagos. Ang mga no importante na ita. Agpakada ko, sir. Oray, dua aldaw. Oh, apay, Leo. Imawag ti kasinsin ko. Ninanang ko. Naatake ka no iti high blood na. Kutada di hospital. Anya? Ay, sige, tayo tulod kan. Ha? Wan, kaduan kan. Nabayagan na kayat ko ti agpasyar iti lugar yo. Aramatin tan ti lugan ko. Mapanta iti lugar yo. Pasensya kay unsar. Nadisturbo kay un ka po kanya. Di kay matanagan manang talaga kayat ko tagpasyar diti lugar yo. Nga oray di pay laeng. Pag-ayat ko nga mindiag biyahe, amo nila yun na ita. Pasensyaan yun to'y balay, Mesar. Napobre kami lang amin. Sana tayo tati panunuton nyo manang. Tikit di pa naging bagyo. Mabalin tayong tagbiyahin ton bigat, sir. Tadamot tagiti kasinsin ko ang mga sikaso kaninanang.
Di ka kadyaganat ngagbiyahe. Adak lang arodon dito abos mo. Agtalinay ta dito iti ure makalawas layo. Tapno masikasong ti inam. Ha? Wan. Sana bale, tayo nawagak ni Hildo dyan siya. Isupay lati makam mo. Padamot lang kami na mapagtalkanday jay. Kaningan to pa'y sarungkaran tinubyam tapno awan ibagbagan na. Sige ka, ang mga nagpasog nun. Sige nga ron, sir. No kaya't mo kuyugan ka mang sarungkaran tinubyam. Tapno makitak man mo ti ibagbagam anobyam. Win, sir. Mapan tayo. Catherine, iso ti bagbagakan ka anasing patabos ko ni Sir Peter. Sir Peter, iso ti nobyak. Hello, nice meeting you, Catherine. Kastamot ka da kayo, sir. Napintas gayan tinubya ni Leo. Sige. Agsarita kayo pa itarumwara ko. Inakagpaangin di Jerwara. Kasla na singpot ti boss mo, alayo. Nasing mata talaga. Ngamin, kinuyog na pa nagawid dito lugar tayo. Inaramit may tilugan na. Wan nga rod, man-mano ti boss akas kan kwa na. Una, kan nang tadpay kit di ti kwarta. Ngayon gatang miti agas ni nanang. Kasta ka di. Nasingpot nga rod at talaga. Iso ang nagasatak unay. Tanatumpong ak ti boss ang nasingpat. Leo, ano ka man nga gawid di dyan lugar yo? Diyak pala gawid ka dagito, sir. Anong tilangan ko hindi na panabulan? Awan problema iti dayta. Okay lang kanyak. Ha? Agawid ka kid di. Yung kasarungkaran ni nanang mo. Abang ano awanan ka sa pulan na ijibalayo. Igatang amin ti masapsapul na. Mabit lang ha. Antoy. Igatang mo iti kasapulan ti inam. Ala, saanan, sir? Adapay kwarta. Alakid din. Awate mo. Masyanak iti inam. Iso atulong ko daytan kun kuana. Naimbag man tanag-awid ka man anak ko. Kat kaduang pa'y tibos mo. Una nang, tumay da kay sarungkaran. Ay, wan. Napanan ni Sir Peter anak ko. Diyak ka mo kunak nung nagpakada-kada kayo? Saan mo? Pinagandar na tilugan na. Idikwan, nasibot mo tan. Ang mga nandala na panananang. Kasano nga rudan ti trabaho. At dapay nga rud masweldom no kanayon tilangan mo. Kumpleto mo't latatit itad ni Sir Asweldok, nanang. Mas daawak at talaga ijay bus mo. Anya launay nga tati magusgustuan na dito'y lugar tayo. Apay akay kayat na ti agtali na dito. May salat ti amok, nanang. Presko, ti klima tayo. Daytoy, sir. Uminom kayo iti danom tinyog. Nasamit day tatakapurpuros launay. Agyaman manang. Nakasingsingpet kayo kanyak. Wanata nakasingsingpot ka mga min kada kami, sir. Napanan ni Catherine manang. Awan met. Ay, aday di silid na. Nagpulas biit, tadi na ngamin napakadaan tiyo umay mo. Urayong biitan, Sir Peter. O anya, inaklon mo ni Peter, Catherine. Saan pa'y nanang? Anya pa'y lat urayam ngay. Aklo na mo na ata mga no sumapul iti sa baling arman na. Kasano ni Leo, nanang? Bye-bye amon ni Leo. Awan na pinta sa masakbayam kang kwana. Tapada tayo mga marigriga dayjay. Sa bagay, kaya't ko agumin awat ibiyag ko, nanang. Ay kawan na. Isuan ni Sir Peter ti pakiasawaam. Saan mo tamadlaw alakay? Jay latawan kan busis na tilakay. Ngam tirupa na ubing pay. Kaslay na una lang iti sa nga pulo at awan ngam sika. Panunutom ti masakbayam ka ti ren Sinaam ton ni Leo. Tapno sana mang namnamakan ka. Wan, nanang. Nay, padaklan yun ti balayo Catherine. Ha? Wan, Leo. Catherine! Ingkay saganan ti merienda dagiti trabahador. Wan, nanang.
Ay, layaw agawin ka pilaan. Pasensya kan ta wrong timing ka sumarungkar. Makumikom kami ngamin dito balay. Sige na. Mapanak nga rodan. Itay kumapay Sige nga rodan na. Sige. Payakas, Jay. Kalati pa nagbalik ti trato ti ina ni Catherine kanyak. Nagubsang mo na makisarsarita kanyak. Adda nga ta di na ng gustuhan. Anya ti basol ko kunkwana. Hello, Catherine. Hello? Busy ka kadi? Itay pa ngamin nga awagan ka. Ngam di mo sungsong batan ti awag ko. Ay, sorry. Jack na ti cellphone ko. Adda madlaw ko kun ka. No jak ag-text, di ka pa yan ag-text kanya. Sana kas idi nga inaldaw ang makaawatak iti text mo. Ay, sige. Tagda pa aramida. Baliwam to lang ti umawag. Bye. Apay kas, Jay. Madlawan nagbaliwan ni Catherine. Sana mabalin ti kastoy. Agawid takasaritak tinobyak. Kat no kas ano, ijaya kun ti panagkasarmi. Kaduan kan layo. Uray sanan, sir. Mabitak lang. Agsubliak matlan bigat. Basta kuyugan kan. Ala, mapanta. Usaran tatilugan ko. Ha? Nasaya ate may kalayo. Isublikan ka daytoy. Apay ngin sublinti kwintas nga intad ko. Basta isublikon. Catherine, ada ka di basol ko na nagkurangakan ka. Ibagama. Sorry, no nyaman ti basol ko. Basta isublikon daytoy. Katlipati mo ti amin may papankadata, Leo. Anya, Catherine, di mo kumamot sa ti kasta. Agbreak tan, Leo. Sana, diyak ko manugot. Ay-ayatan ka. Diyak ka bala na mapukaw ka kanya ka. Di mo man idaldal ti bagi may tanak ko no di na kan kayat. Adan sa baling ay ayatan na. Kat iso ti kayat ko pakiasawaan na. Pinayabandak ka no, sir. Apay ka di. Pasensya ka na. Ang amnaskan nga agbawasak iti trabahador ko. Ha? Kat may saka kadagiti ikatag iti siyap. Talo kayo maikat. Apay, sir. Ada ka di basol ko. Apay nga ikatandak matan. Awan, di basol mo. Agkisayak laang. Tane, medyo kumapkapsot ti kita ti siyap. Ha? Nay, adumot latati customer ti shop, sir. Nanayunan pekit niya, Di nak isuro, Leo. Ha? Noan niya ti pangadang ko. Isu ti masurot. Mawatam. Kasano nga rudanan ako. Awan ng trabaho. Uwan nga, Rod. Ang sumapolak iti pagtrabaho dito lugar tayo, nanang. Ala katunan Anya nga road. Ngam panagkunak. Adda nadagsen arason. No apay nga inikat na katibos mo. Awan mo't amo kabasol ko. Una yan. Tanaira na pa'y mo't asinina anak ni Catherine. Kalpasan na. Kasya tinaramid tibos ko kanyak. Ay gayam. Adag warwaras adamag dito ilugar tayo, anak ko. Anya damag, nanang. May panggap itinubyam. Kin ni Sir Peter abos mo. Anya na ita? Adda kanumot gayam relasyon da, anak ko. Anya? Pakawanan nak, Leo. Agam sapay kumata saan mo panunutan nga inagaw ko ni Catherine kan ka. Sir Peter, apay ana aramid yu tikastoy kanyak. Ulitak, Leo. Saan ko nga inagaw ni Catherine kan ka. Diyak ang gagara ti amin. Ngamin, agpada kami itirik na. Juan Leo. Sorry. Ngam nagbaw tirik na kini Sir Peter. Isugayam tay ayatak. Apay ana aramid yu tikastoy kanyak. Ladingitak, Leo. Agin inayat kami ka ni Catherine. Kaya nagkasar kami iti mabit. Kan adan na pasamak iti nagbagatan mi.
Diyos ko. Awanan ti sa bali pagkamangak, no di si kalang. Si kalangan ti amo ka pangitalkak, kadag ito'y paglablabasa kita. Ikanak ko maitikir ti pakinakam, Diyos ko. Sabay ko ma, tamalasatak tag ito'y panubok itibiyag ko. Nanang! Naiapay anakaw. Anyat pakaragsakam asimang putanakaw. Nanang, nangabakak iti raffle draw. Anya, ay anyat inabak mo ngay. Naalak ti grand prize at 2 million pesos, nanang. Anya, Adan pag negosyo tayo. narabyan ka manin asimang patpita. Awan bibiyang mo. Balay ko na ito'y. Maramid ko amin na kay kayat ko. Aramid na ti kay kayat ko. Awan karbagam ang mga tipa kanyang iti kayat kong aramidan. Anya, asawa nak Peter. Awan! Tasyak timang pakpakan kan ka. Apay akasta kamatan. Nagbalbaliw kan kanyak Peter. Agdrama ka manan. Heh! Ala! Aginanakon! Ditakan! Apay nagbalbaliw matan anaming pinsan ni Peter kanya. Basal kumatlang ti kastoy ang nagpanagak. Insukat ko ti pudpud nung ay ayatakin ni Peter. Gaputa kayat ko ti rumang ay. Ngamanyan. Kastoy matlagayam ti pagbanagan. Sa anak anaragsak iti na ni Peter. Basal kumatlang no apay kastoy tinagbanagan. Basal ko. Saan amagatang ti kwarta ti talinaay ti panunot. Di ka pasisirap iti pirak, tapno awanto ti pagsangitam. Bueno gagayem, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Naimbang nga orasyo gagayam. Itagundaway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Ti awanan bain a Claire. Addan to aldaw day jay a babae. Oh, apay nga agungot ka matan na nagawid, bakit? Ay, naikatak iti trabaho, gapukin ni Claire. Ah, Noon niya lang amin tinapan na yung pulpulong iti boss mi. anya? Anya nga ita, siya akong tinapukawan iti trabaho. Ay, nagsakit na talaga tinakam ko iti daigi a babae. Sapay la ko mataisot ti sumarunong nga ikatan ti boss mi. Anya? Ay, amangan no si Katina Kabasol, bakit? Anya, dayjay a Claire ti patyam, idinto tasyak ti asangwam. Ha, agpampanunot ka kadi, ah? Amukan, Karen. Amok dagiti ugalim asaan na nasayaat. Iso ajak patyan anay kat ka iti trabaho gapo iti sabali a tao. Di ko namkid diakit, basol mo. Anya? Oh, sa di naman ang ti papanam. Nakabalas ka, mate. Mapanak iti ayan ti gayom ko. Ijay ayan ni Lisa. Mapan ko sa ludsudan. Barang agkasapulan dapay, ija pagpapaayan na restaurant. Ay, kat mo na. Anya ay nga rot, katawan mo ten trabaho. O sige, inakon. Barang madanon ko ni Lisa, ija balay na. Itangal daw ti amok a day off na. Sige, agan anat ka.
Anya? Inikat da kay di pagtrabaho, mare? Wan mare, naikatak gapoy ti dayja ang clear. Apay ngay? No anya la ditan timpulpulong na iti boss mi. Agasam, imbaga na kano at tunggal awan da boss, ag cellphone lang tar aramidak. Anya? Addan to aldaw dayja a babae. Saan lang may satel daw? Ay una yun? Iso nga imayak kan kamare. Amangan no agkasapulan pa'y tibos mo iti restaurant a pagpapaayam. Ay, wan! Apag iso ka pampano ti may sa akadwami. Sige, bayam. Kasaritak to ni boss inton bigat. Awagan kan to, mare. Sige man nga rod, mare. Tani, awan trabaho kita. Amumat nga ado ti babayadak. Taad da lending ko. Wan, di ka madanagan. Awan trabaho na, kunam, Lisa. Wan, madam. Naikat ngamin itisigo na trabaho na. Kasta ka di, kapin anom? Gayem ko ni Karen, ma'am. Di kay madanagan. Ado ti experience na. O sige, nasayat nga rod no kasta. Ayabam nga rod inton bigat, tagsarita kami. O sige, madam. Hello, mare. Mare, nakasarita ko ni boss. Umay ka kano inton bigat. Kasta ka di? Ay na, agyaman nga rod, mare. Awan na nyaman na. Isungag sagana ka Masapakan to. Wan, mare. Uy! Adagayam ka barbaro akadwa tayo. Naku na ni boss, asika ka no, tinangisarakan ko na. Wen Jun. Ay, Karen, iso ni Jun. Jun, ni Karen, gayam ko. John, ba't ngay bagbagam? John na adi. Ay, alaman langan. Hello, nice meeting you. And I'm happy to work with you. Kasta akmat kada kayo. Ay na, naragsaka, gaputa nagsisingpot kayo amin. Kumusta ti aldaw mo ba kahit? Nasayat la tamot la kay. Ngam, Ne, apay, adamanan parekat. awan matkat di. Ngam ni Lisa Hay, awan latat nagbaliwan na. Pabidalat na, kunamlan asino. Anya? Kunaklakit din no agpada kami a food server. Saan mat gayam? Isumot ti adda ijay counter. Kanya nga rod, kat iso matital kan jebosyo. Sa may sa, dahi tamo ti inaplaya matrabaho. Iso di ka ko magreklamo. Nabayag kaya managayem mo ni Manang Lisa, Manang Karen. Awan, apay ka di. Awan, nadama ko lang. Ungayam, nabayag ka din nga adda dita counter? Wan, apay nadamag mo ti kasta, Manang. Ako, awan, nadamag ko lang. Naimbag man, awan ti mapukpukaw a collection no kasta. Ha? Oy, ibagakan ka dayto Ngam datala ang ti makam mo. Anya? Amok namin ti ugali ni Lisa, no may papan iti kwarta. Naalis to dayjay. Kasta ka di? Iso siguro ano maminsan kat masyur ti koleksyon. Ay, nasaya tayong bagam dayta. Iti kasta, si putak dagiti gargaraw na. Anya, kasta tinakunakan ka ni Karen? Wen, sir. Iso siguro ano maminsan kat agkurang ti koleksyon tayo. Pacheck man gaputan na bayag damat nga gamam mo. Iso anas ka na pangkin tayo sa sir. Narigaten. Katwan na. No kasta nga rod, ibagakan ni mo na. Iti kasta, sukatan na ni Lisa ije counter. Anya, kasta timbaga ni Karen, lakay. Wan, imbaga na kano dahi ta ka ni June. Anya, Iso ano maminsan short ti koleksyon tayo. Ngamin, adamat gayan ti sana nasayat nga ugali ni Lisa no may papaneti kwarta. anya. Iso apangkan tayo no pudno dahi ta. Iti kasta, sukatamon ni Lisa ije counter. Narigatan. Apay akas tamat ang aramidam, Karen. Ha? Nakadkadlaw adakas ti apal mo ka ni Lisa agayem mo. Iso akas ta, ti bagbagam. Kat, pudno mat.
At idog ti ima day chay, nang runa no kwarta ti pagsasaritaan. Anya? Napanaknakam ka di dayta? Tapno dayta ti ibagam iti bosyo? Ay nakarin. Nilisa lang arudan tinang tulong kan ka tapno maaddaan ka iti trabaho. Ita, iso pa iti tadaalam iti mismo abosyo? Basta, jak kayat ti ugali na. Kunamlan asino? Kunam no iso ti akin kukwa iti restaurant. Baon a baon. Lisa, manipo din ton bigat. Tumulong kan nga ag-serve kadagiti makan. Ha? Siya kunti agyan iti counter. Sige, ma'am. Awan parikot iti dayta. Nasaya at no kasta. Mabit lang, Lisa. Adda na kay baga kada kami may papan iti ukalim. Ha? Anyat kayat yung sawan, madam? No sa anak ngagbidot, isa siguro ano maminsan kat masyo shorty collection tayo. Gapukan ka. Anya? Kas itinakunak. Adda na kay baga kada kami. Isa manipo din ton bigat. Ag-serve kalangan iti makan. Karen, adda ka no nang ibagakan ni madam. Kastamat kin ni sir. Saan ka no nasaya at ti ugalik no maipapan iti kwarta? Ha? Kasta ka di? Ala, asino ngay nga ta? Ay, jak mo, mare. Ay na, nabayagan nga agtrab-trabaho ak kadakwada. Ngam, italaas to eh. Ah? Ngam, ayos lang. Sana parikot kanyak dayta. Tawan mo't kinapudno na. Agtrabaho akit di tinasayaat. Ipakita kadakwada saan apudno ti ibagbagada kontra kanyak. Anya? Pampanunutak nga mga no ni bakla tinang ibagay ti daychay. Tamanipod pa idi. Kaya't natagyan iti counter. Ngam, saan nga imanugot ni madam? Kasta ka di? Wan. Ngam, narigat mo ti basta agito dulatan. Iso baybay akon. Jonah, nasayata na granata ita. Day off ngamin ni Karen. Isong awan. Kaya't ka man nakasarita. Ah? May papanitian niya manang lista? May papaniti na ibaga ni Madam mo na kanyak. Ha? Kinapuno na. Iso nga imbaga na at tumulong aklangan nga ag-serve iti makan. Tanda ka no nakaibagakan kuha na asan ang nasaya at ti ugalik. No may papaniti kwarta. Ah? Agpudno ka man kanyak. Sika ka diti nang ibaga kada madam. Saan nakagumurakan ka? No bilang taaklo nam ti kinapudno. Kaya't kula amaamuan. Manang Lisa, sana siyak. Iti uray ka ano man, tsak marami dayta. Ha? Kinapudno na. Amok no asino tinakaibagay iti dayta. Gapota na sa una matla kanya. Anyat kaya't mo asawen. Kato ni manang Karen tinagapo na dayta azao. Anya? Wen, siyaktiin mo na nang ibagaan na. Aklo na ka nagbidutak ang gapota na mati Ang kalpasan ti manungal daw. Napanunot ko asan apod no. Gapota madlaw kumatkan ka akayat mo nga ipanagna kada madam. Asan apod no ti ibagbagada maipapankan ka. Nasaya at tasimangpat kan Karen. Karen! Awanan kay tibain. Lipata mo nga agkumarita. Ni, apay, anya ti basol ko. Di ka man naging didi. Agasam, si ka lang arudan ti tinulungak. Tapno maadaan ka iti trabaho. Ngamita, dadailan nak pa iti boss tayo. Ha? Ita, amukon na si ka tinang ibaga kadakwada nga atidug ti imak no maipapaniti kwarta. Dito isango ni boss, ibagam kadakwada, panagnagam no pudno timbagam. Ah? Ay, kwa. Ay, namari, pakawanan na ko, ma. Awan pa managnag ko. Naaramid ko la dayta, gapo iti apal ko kan ka. Anya, mismo ako marem, pagaramidam iti saan anasaya at gapulaang iti apal mo kan kwa na. Anya, klas iti panagpampanunot dayta. Aklunak nga damat bidot ko, gaputa na mati ak adagos. Ngam na ipanagnak ni Lisa asaan apod no, dagiti pamadakas mo kan kwa na. Pasensya kayon, ma'am. Aklo na, bidot ko ti amin. Lisa,
Pasensya ka kuman kanyak. Ma'am, Pakawanan nakmat. Kastamat ni Seryo. Gaputan na mati kami adagos kadagiti imbagbaga day chay a babae. sana nasakit tinakam ko. Gaputa ang mukmat nga awan kinapudno dagi jeng imbagbagana. Talagang awan aramid ko akasta, madam. Wan, amumi day ta. Tanapanagnakan min gapo iti kinabayag mo. Nuapay anamati kami adagos iti imbagbaga je kumarem. Gapo iti dakas nga apal na kan ka. Kumpurmila ditan timbagbaga na kan ka apam madakas. Asaan met apod no. Ala, at titisweldom ka rin, ala imon. Agyaman sir. Pasensya ka ngam nagsaritaan mi kani mamyo amaudin nga aldaw mo itada ito dito restaurant, ha? Ngam sir, kasapulak ti trabaho. Pangasiyo ko didak ikatan. Pasensya kan, ngam saan mi akayat ti trabahador akasken ka. Adadaelem ti padam ataw. Sabay ko tamawatan nak, ha? Sir, Nilisakit din at imawan kada kami ti dadaelem. Idinto ta kabarbaro ka laeng. Sa may sa, isupay tinang isarakan ka ditoy. Mala, sapay ko makaamiris ka. Anya, inikat da ka manan iti trabahom? wanla kay. Siguro, gapo manan iti saan anasaya at nga ugalim kan aramid mo. Kasta lang arudon ti makagapo. No apay nga inikat da ka iti sigod at trabahom. Gapo iti kinalaing mo amang dadal iti padam atao. Ngamita, inulit mo manan? Agbababawi ang kiti naramid ko lang ay. Uray agbabawi ka tanalpasan ti amin. Naramid mo. Anya nga ita, awan man ang trabahom. Lakay. May kadwaday tan nga naramid mo. Sapay ko tagnakam kamutan. Pagyamanam, no adda pay mayat ang mangawat kan kang agtrabaho. Gapo iti kastang o agalim. Oh, anya, naawat ka kadi tinapanam ang nagaplayan? Saan nga rod lakay? Doon a restaurant tinapanak. Ngam oray may sa. Awan nang awat kanya. Daytan ti bagbagakan ka. No saan mo kumaan nagaramidan ni Lisa iti saan anasayahat? Nalambit nga agingga ita. Ket adda ka pay lang agtrab-trabaho ijay. Oscar, Ay ket aganos ka ah. Anya nga rot. Inaramid mo mut deta. Titakderam. Ni, si kamot gayam ti masabat ko, Karen. Lisa, Dandan di ka na ilasin Apay nga akas lang imisit kamutan. Saan ka na napudaw kasi ti sikod? Papanham, apay nga daymot mabangkito. ko, mapanak ijay ayan da tata istong. Inak makisak ka. Ha? Makisagsak ka kaitan? Di mat kadurman mo di ti kasta trabaho? Pudno dayta. Ngam gapot ang awanan ti mayat ang mangawat kanyak nagtrabaho. Iso nga awanan ti choice ko. Anya? Mabisinan dagiti anak ko no sa anak nagtrabaho, Mare. Iso anas kan nga agano sa. Basit mat nga minti sweldo nila kay ko. Ay, una. Anya nga rod. Kat sapay ko takabayatan ti panagsakam. Maamiris mo dagiti bidot mo. Wan, Mare. Naamiris kon dayta. Kinapudno na. Mababain ako na kan ka. Gapo iti naaramid ko. Nala, bye-bye amon day jay, Mare. Lipatan mo tinapalabas. Tinapatag, nakaamiris kan.